nang tangi ani jimo phanya na amhai gym ko ma tongo haiba nang ani tangi special tamo firstly ani jimo nang equipment to manai equipment joto jimo dong do firstly environment nang ani jimo phaiken nang nang baksa jimo thangka ani sinija ke bukrei guide khaine bukrei tongkha kok sana bukrei tongkha mane sports thangna bagai bo to gana gini environment mane ko feasible na no amhai nang ani jimo phaike jeng friendly jeng boys ganang customer phanang thong chrai phanang thong sikla phanang thong jeng jotono as a family ajago jeng workout khaileo mane grit khaileo jeng mali lekhe challenges rom din ang 10 ta push up rakha ang ni sai tai 5 ta bisiri jamano jeng ama hai challenge rok khaileo angka je motivated tonglai ta nailei no nuk lai ga nung bodili no phai tongo ang bono no nukui tongo no nukui bole dilin thang ang mo thanai yam hai ke life of jesepano obstructions phaitung either ni career ro job life ba business life rung serung thani family no tipano obstruction to mong phaimano kintu jeng sini sak no amte khina mentality sanamna nango strong pathor hai hilik kebo dagaring norimia am hai mentality sing sanami thangkang ke tabuk ni simi buskang 10 years so jeng onek kuchugo kaimane sini siklaro jeng pathor hai krak ni tona nanai dagari kebo lori meja am hai ke jeng life onek advancement nang thanai buskang coming years tini society tam wansuk no amno wansuk ya nung success ng thaka nin family success ng nai nin generation success ng thane amno wansuk sing samung khanya no just that ang je samung khai to mani amo society ob kaham impact khai tum amno simi se wansuk na no amge ang parents no konyam sung jesak mansa jorte se educational field to sung support khayo no khayo doctor engineer simia ang tangya ni busano khoroksa businessman kotor sanami mayang na ba ang amo bo chai tok nani wansuk na nang ta ngani bosa jepro musung jago business khanya ni ang bono support khanya jaman sak ama hagen konya musung ta guardian no khulumbai kya haino hai lamsok phiro kothok podcast ni 38 episode so tini ang norong ni bagi tuwi faikya naurai motom ketal bongkha brother Samson Debbarma bo khorokse entrepreneur bo tabuk khumulungo bini kaise gym center tongu bini gym center ni mung kha weight and warriors hanai tini sing fitness the industry is a business abuniti sing kok salainai tai bini initial thought process rok tai botam tamo struggle jungja lok bo face khaikya bo baika bono applying kha tai in general sini sak ni fitness ni requirement sing tabuk tangai fitness nang sini lifestyle tangai sing ta fit lifestyle tonga nang abunti rok sing kok salainai hingkang khakhayo ang poito khlayo tini ni episode son nai nor kabangma borok inspiration mana na hanai hingkang ke te asa kok sayawoi let's start our podcast. Pula nanang phayung no ane podcast so lamsogo tai nono belai belake hambai hambai nono bo dara tamni male nang anu koi horka invitation rohka ngai nang mai kok sana nang bo jora man kha am ngai nono hambai nang bahai tong kaham no ge nang phatsa sini nai tong no nini sinmung kaham ke kisa saikhan arti ani bumung kha Samson Debbarma hingke ani tong thai hingke khumulungo nang tongo aroni borok nang local hingke ang khoroksa sikla entrepreneur ani kaisa fitness gym center tongo khumulungo weight and warriors ni binimung hingke brother nang nini family kami rok nang nini education background no kisa saikhan arti hingke pulano sauna ani schooling kha St Paul school ang aro class 10 jor khaika amon yagulang diploma engineering khaika ambasawo amon yagulang btech khaika dehradun electrical engineering ti ani btech tamra brother nang engineer sita ke brother nang baike engineer khaite tui ba lama koroi ningo mane business ke entrepreneur ha paro baike sok pekya bo amo hingka mahai ang agini simino fitness no ti active tong mane muchung mani tong tani hingke class 10 rogo pori tongphro nang gym rogo join khaijak agartala tongphro hingke gym join khika asok knowledge krite khaito tongo saimia ta amon yagulo hingka ang pori nani bagai thanga dehradun no ang gym khaika arani trainer rok na khang sisu kata
asaka ang interest watainyo watai phai chong phona ang sati hungoi gym khulgesin chang sogoi tongo asaka hamjago ta ang fitness no ngam no tin ang wansoka tripura hawbo aste aste fitness ni borok sirik ngi dong ngka obesity rok kabang ma bango borok ruksu kabang bango ngka amno wansoka nya kaise initiative kaise khulognya na nei wansoka ta Kyo awareness abo to sinor kari santangke tabuk to bo nong age group rok tabuk mosanai rok toke mosanai bor bota khai tese sangsika fitness dita ke nong fitness phatar je nuk phaimani nong abo sini haste ota hera namusong haisiple na brother ama hanyo absolutely ke brother tangni no je gym am tang ke sangsiban brother ke nong oja business khaikya nina bo koi man busuk year kham brother ang chengman inke June 6 2023 o chengmani tabuk running choli dong 1 year like khata successfully brother nong ni gym ne business sono kisa saikana na da bahai bini koro acha ane mo hongkangke tabuk rom di chinoro trainer botong phurangnani bagai hongke unisex chalabo phaimano boribo phaimano hongke chengphungni sar sojdaro khulu sara sojan chim khuluke diponi 11ta jorok tongo sarigo hanya 3:30 ta chimi horni no jorok tong ama hide hongke brother TIPRASA ni bisingo gym khulongnai rok to angtai nugya hongke norok no puilang na je khagamani hongke amo hongke ang je saimamo jorte Tripura hawo khoroknai tongo ne ang wansogota je gym khulongnani amo bo o age mane sikla ekdom young age ota ama hai asin borong bisingo chin borong ne bisingo ke brother dag response la bahai mana ni gym o response ok bahai response hongke to bisani bisingo to response kaham no mani tongo hongke ang bo chai togoi tongo ani bo first time o field o mane agi to buni gym os thango tak to nijini kaisa ang service provider hongke fitness no to yi hingkangke ang try khai tongo improve khai tongo as tebo better infrastructure nani chai togoi tong ta brother tago je gym ya kha fitness is a industry ta je business abo sini haste ole musuk wari mano nang bahai ma tong ang onsu ma khamo belai kheno kotor mana abo living khai jamano living khaimano ne ang onsu go mane nang strategy ma sana naita bhaiya ang amno to abugui thangma excellence khaiman hingke amoni scope sana thangke nang nukhna mumbai rogo india rogo kabangma ongko mane fitness no tei jotono sijak jeng yango tripura rong kasuk amano care khayata fitness no option hakis no kintu nang phataro thang naikhe nuknai fitness kaisa option ya necessity si am kaisa lifestyle sin life ne kaisa part ang thanga chini life ne kaisa part ngai mon ekta time phaina buskang 10-15 years ho bor conscious ang thanai health no tei tebo mane jeng roksu yakana kha jeng gym rok join khaina nai fit tongna nangnai sports by krangai tongna nangnai am haiwan sumo future tebong naita ke mane scope khub kaham sita na tak brang sangsiwan ta sang hairok sangmo gym thanam sang kong gym thana bale sini kuno preparation dor nang mane kuno kaise regime rok tong mane nini chamung tamung aborong kisa taurong mentality set khaya ang gym join khane angka baksa borok advance tabuk internet ni jog research kai phanya gym thana ka tam khaina nai tam kanai thana nai ba bomti hai belongings rok klang thana angka am hanyang saime wibo judi phake chengnano guide khane angka ni diet chart rok bomtei bhake nang conscious ang iman better man am ha nang je gym thanga kana bodybuilder ang thana nai general fitness mane kaham lifestyle tongna ni bagai active tongna ni bagai bon gym join khaiman mana suru muscle growth ni bagai nang ramna ni bagai phon khaimano ba ang selero angka srapsa ani body no fit active tongna ni bagai phon ang gym join khaim am ha gym nganga jeng borok bokhoro wan su khibu bodybuilder koto angka protein rok chanai correct angka bini dark side rok tongo am tang sana thangya haibano কিন্তু চঙামনো নেগেটিভ যত জায়গা তংনাই হাইপনো নং তো আরো বডি বিল্ডার না থাঙে বলে correct নং যদি না প্রফেশনালি বডি বিল্ডার না থাঙা কাবা আলাদা কেস মানে আলাদা সাইড হাইপনো আং যদি জেনারেল ফিটনেস না হামজাগি থাঙা কে আমনিন বাগে অনেক কাহামতা katak brother nini o gym o tam tong mane sonke saikana na ta কে আনি জিম তো মানে যেমন আনি বকুন নলেজ ক্রে জিম নি তো মানে যে ইনস্ট্রুমেন্ট ও ইকুইপমেন্টস নিতে কিসা সময় সাইকনা দে ব্রাদার কে আনি জিম ফার্স্টলি ফুললি এয়ার কন্ডিশনাইজড ওকে মানে কমফর্টেবল ভাবে নং জিম খানি মগে কে বাক্সা বরক সাও কলমতি ককনা থাঙো কে আং তাঙে এসি মানে তাঙে এসি থেবা আমি কো ও নলেজ ক্রে নি বাগে তা মিসকনসেপশন ওকে কে রম দি কলমতি হপ নং খা তুঙ্গই মানে যে আনি যে জিম এরিয়া তা কে আং কলমা জর জিম খানি থাঙা কে আং হিট স্ট্রোক ফন থাঙমানো কলমতি খিকলানিয়া তো ঠিক নো কিন্তু আরো বরংনি বডিনি হিট বলি বারে দংনাই গানা এক্সারসাইজ খাইদংনাই রুম টেম্পারেচার তংই থাঙনাই কে আং আরো হিট স্ট্রোক ফন নংই মানब्ला correct एसी रमानि कारण खा आं जों नायदि कसाङाव जरा फनो सामं खायो
Haida. Kasama dora samung khaipano chin kolom te ko. Samung judi samung ni moton kata. Kolom te to kok na same jimo bom to nyo. Angaro judi no hamke phan rui samung khai jong kha. AC rojak phano ani fat banang nai ani golna achieve khai banai. Ama te kani jimo amenities to tongo. Khachik jana ni bagai treadmill ro. Proper joto body part ni exercise khajan bagai nyo machine tong. Tong bai to joton. Tong. Ke brother ni kumake sai na sa address ni gym ni address position location rokta. Ani gym ni location ganke khumulungo yakli academy ni kaise school tong. Amoni ekdom nangjak no hangka amoni opposite to kaise CRPF camp tong a jaga on. Okay. Ekdom lama biganan. Lama bigana ekdom road o. Ke brother dang te sungsiwana habite sha. Ke dak gym khelo sim borok. Hangke oro to rang bukisa nangna. Mane gym khanya bota nang diet rok slai nango. Sin diet to both diet bisi important nang jodi gym khanya ni yakang jodi physically fit tona bagai sang both diet dong no sini samungo sang incorporate khainang no. Acha most important ama ekdom nangkok mani gym simi khai dong kha. Hangka ang kuno improvement no gya. Amon kaisan reason exercise joton khayo. Nang bo khayo ang bo khayo. Kintu jeng nukja gota mo jepro jeng gym khayo. Baksan kai ram sini ramai teb ramai thango. Okay. Tangai ramai tongkha. Gym khai to body phanyang ba fit ngai tongna nango tangai ramai tongkha. Most important factor hangka jagawo chini protein intake. Mane jeng chini TIPRASA rong jeng amar rong na sek khaya mane mai sim chak hangka no phan phai tongna maya to protein kre. Maya protein kre. Mai hangka jeng no sudu energy drop carbohydrate. Hangka jeng mentally growing na ni bagai ba physically growing na tha hangka jeng tam nangnai jeng protein nangnai sin body wo. Hangka jeng healthy fat bonang. Hangka jeng mania phano jesek mansa jorte chini body ni amount 1.5 gram per body weight. Ani judi body weight per day oda. Per day wo. Okay. Chini per day je protein intake ta 1.5 gram per body weight nang. Okay. Hangka ang judi 80 gram ka amoni 1.5 gram khai into khai hangka jeng sai mana 1 gram jeng protein daily intake khanya nang ta. Chini body ni regular needs. Okay. Hangka jeng rom di gym khai dong ha. Hangka te kisa kabang nang 2 gram per body weight. Okay. Hangka jeng gym khai dong ha samani krei. Hangka jeng ultimately tamo protein deficiency thanga ta. Hangka jeng growth khai miata ama haite. Good brother nang sun kisa diet side na sa pot diet of protein mani man locally available rok tong ha kisa. Hangka tabo jotni cheapest tai affordable diet. Hangka jeng rom di soybean rok chai mano. Soybean onek high protein. Hangka tokti chai mano. Hangka jeng tok bahan nok to chai tongo arbo protein jeng mani man. Hangka jotni lean mane fat kom protein hangka jeng tokti yo thangi man. Tokti bokri no kibir kata. Certain amount jorote chai man. Okay. Hangka tabok sasin fats ni kok bosaka. Fats hangka jeng borom mani man. Hangka jeng fats kabang matong unhealthy fats, healthy fats. Amo doctor hangka teo chai manai. Correct. Hangka jeng rom di chini TIPRASA ro general tamo jeng tok buk rok chalayo. Okay. Hangka jeng nang nai di je tok buk ro jeng to agi ang bo chai phike amon tori phio. Hangka tok buk rok songkha hangka kisi sapano se 500 gram tok buk ro yok prakha busuk thok phai. Hangka similarly chini boho ko thangai bo to bo absorb hangkam to kini thok liberate khane. Hangka amon chini busang bagai busak ani healthy tong khana. Okay. Jeng conscious ng yata fats rok no tiye. Hanyo chawo je mano chawo thogoni chata kare thogri chaw. Hangka rom di jeng healthy fats bahke mani man. Jeng kasu badam rok chai mano. Almonds rok chai mano amke healthy fats. Go wahan sama ke? Hangka wahan. Nang wan so nyaji jeng calvary rok thangka ba nogo phone wahan chaka 10 piece 12 piece han chakibu. Hangka nang uwak bahan ni bu phamno yok prawo nyaji busak thok phai. Hangka amo bochin body baga unhealthy. Unhealthy na. Ama hita. Ga chamani thok rokla. Chamani thok ka certain amount jorte judi sung chak hangka arbo dui category ni fats tong. Okay. Nang saimang khana polysaturated fat hangka unsaturated fat tong. Hangka certain fat chini body ni bagai kaham jeng thok bo chai mano chai me am haya mane limit to chanai ta. Saiman nangnai ta. Saiman nangnai ta. Hangka tak brother gym salai ka sung to. Tamni gym ang join khanya ni. Apni kuno restriction da tong rom di age ni kuno restriction da tong. Nya krom di ang already ang disease ungjak diabetesong manjak hypertension ok tongani. Kuno restriction da tong apro bukya sai kana. Amono te ang sawana main hangka jeng gym join khani ni. Gym mo to weights bo tongo do free weight training tongo weighted training tong. Mane gym mo thangka ang normal exercise bo khemano rom di push up khaikya pull up rocks khaikya. Amako body weighted exercise. Mane ani busak no ang pada pai paya amono te exercise. Te kaisang ka jo extra babe weight add khemani. Hangka dumbbell roti sana bodybuilding ni ya. Mane general fitness boge jeng weight use khayo. Okay. Mane tobo gym mo thanga hangka jeng je weight ti sana no ama han ko gedo. Jeng freestyle
exercise bo khai phaimano okay hingka rom di tabo nang weight ti sana thanga hingka ajaga khe kisisa restriction phaithang ang tabo rom di adolescence age ang growth tong o jarao khang free body exercise khaikeno chawo mane jemon pull up rok khaikya hingka push up rok khaikya burpees rok rakha jumping jacks rok rakha amro hingka o adolescence age ni bai kamta hingka weighted jepro chang khanya thango apro ke hili hingka maybe ani growth am kchaiphon thangmano ta okay kamani bagi 18 plus hingka chasu guta okay okay ama hai hingka nang sangkha patient rok ni bagi from the diabetic patient hingka most important bo exercise khanyas nangko go hasina khanyas nango bin sakni kolom te ongkhornas nang okay hingka most important factor hingka diet to nonang sanai tamo chanai chaya exercise jotoni bagi ni same diabetic thong high pressure ang thong jotoni bagi ni same exercise routine same tongnai diet to simi changes sangai ta diabetic patient ni bagi am hai hingka jeng te kesang samsungo most important diabetic manjak mani karon ka jeng chamungko control kri te kesang ka chini intake sugar intake sung chini rok bosok chai tong kono control kri ta hisab sarata ang kaisa example sauna nang je kono fruity phano sting handi je kono unko juice packet 10 টাকা দাম নি nang khoseni di aro sijak nung nai 12 grams of sugar added sugar mana aro chini tongo hingka tabo to koloma jora jeng to conscious ni bagai school thang phaikya kolom kha nang khika sari ko ongkhorka ei kolom tongha nang khiuka hingka salo jodi na jeng duita phan nang tongha hingka 24 gram chini juice nang ma jaga simchi nang jak tongha hingka jeng nok roko charok nongo aro bo chini ro jago baksa hingka kati kom thosai kabang chao aro bo chajago biscuit rok chao aro bo chini chajago hingka jeng on an average daily jeng 30 to 40 gram chini hanyo chaisi tongha 30-40 gram daily chini chai tong hangka sapto ko ungko 30-40 no nang 7 by into khaji di 4 7 ja 20 280 gram ang chini chai nang khai chongsi nang biam bo khaya chini bo chai tong hangka chin body bomb te impact no hangka 4 7 ja 28 280 gram chini judi ang chai tong hangka nang amo chamus bai suinya di busa ko nama sin chini body busa ko mang tong ha hangka sung chai khe tongo sakni kolom ti ko ga exercise khe am bagi maximum borok jeng ruksok rok ta diabetes rok ta am hai nang sajeng brother saka nang diabetes rok khainang exercise haba angke ang imagination khaini mata gym o thanai kri jai mo to diabetic patient ro diabetic patient gym o thangnai kreni karon hangka awareness kreni bagsi do ani babu boni je ekjon diabetic patient last 16 years romoi hangka ang to almost 10-12 years hangka all fitness industry ta ang mane gym khaimani hangka diet khaimani rok ta hangka ang babno control khaidong babno sata oi babu nang omtita sari haita sari omding hangka chin body impact karon je matro je kono borok gym o join khaikya bo chamungno tui srengna thanga hangka bapro conscious thangsil ari ang abo chama chaya abo omtui omsak chakha omsak calorie dong idea ang thanai ta bini hangka am haikena ang khate hangka expert ang thanga hangka ang babno guide khaja hangka amon bagenyo babu tapsa jora kono mane diabetes high ngeta limit no tongta am haite gang ang khakai jara nai tongai rok jori bo diabetic patient tongke narok gym join khai sure mane sangke gym no kisa glamour side mang nayo sini mane sini kaisa mane perception haita keno ta ang tinin chaimo no nin kok ni truti khana hoino ke patient no thangmo no haya ke brother same bahina buri rok rom di pregnant phanang kha ya ke matabak charai ganang mo phan kha borok khe join dekhai mansa aro kaisa most important kok mane borok wansu ko chala rok simi gym khanya no bari rok gym khanya fitness chala bari nyangeble fitness joton bagaino unisex amo ang bari ngi tong khatam khama ang bo fit tong hanga ni lifestyle ka hamnai ani body active ngai public appearance obani figure ka hamnai am hita hanga taburom de ang wansu tong khang bari gym o thangai hilik ti saka gym hanga no chin borong ni concept amo hilik ti sana ti sana to body kora hangka ang buri ngai gym khai dong ha ang body kora ang thangana ama hini misconception abo ama haya mane nang buri te women nang jodi wanso ka ang body building khanya ama alada side কিন্তু general fitness di bagai thanga ang weight ti side tongphano ani body kono somoy kora ngai ang body builder thanga am kaisa misconception ang clear khaina mo songta am bagai buri robo fitness join khana to tabok sini mane jara naik kirbo khaimano go tak buri ro bok tak kisa aware khana hima to am ganyo nang sob somoy nai di fitness non jeng option haikena khangke jesu saya mane necessity je khanya nang correct fitness tong khangke
rom di nung chini phano sai tong khada hangka to ba fitness tong mani bagai amo kisi sa jagao tan jagi tong ta am khaite খুব খনাতক মানে খুব হালকা হালকা মানে পাতলা পাতলা কক ফনাও খুব মানে রোজা রোজা ওয়ান সজা নাইতা গে সেম রোজাং তাক তে ফলক সিবানো তাবো নং জিমনি কক তো সাকা গে নং অ বিজনেস খাইতানি নং তামরক স্ট্রাগল फेस खाइके মানে চেংফ্রু ইয়া তাবো ফানতা তামরক মেইন স্ট্রাগল মেইন ইস্যু তামো struggle hangka kawangma tabu wang struggle no khaitong khaipano bukha baya je challenges phaimano overcome khani nang try khaita positive mindset hangkai bahage chengkha amang sauna first of all chengbo to asuk mane high level family ni ani babu khoroksa police officer hangka ama to housewife hangke kintu sob somoy ani life o ani baba anu always support khai okay mane ani pillar ta ekdom strong pillar correct life o je kuno ang decision nakha baba ang amai sikhanya hangka babu sang anu ihi mane amai krita correct mane khaidi abe ekdom nangsu haisi ama hai support belakhen nang hangka babu bai chang discuss khelekha tabu to chini TIPRASA mentality tam engineer na nan doctor na na ang bo am te kheno engineer no pori sakri khai tong hangke nai mani scope kom hangka ang tabo ani age ang youngest ekdom ani age only 26 okay hangka rom de ang 2023 wani business start khaikya hangka 23 wa ang early start khaikya tang inga ni wan somon kaise dong ang chakri to prepare khai dong nai side by side stable ngani bagai hangka ang prepare khai dong kha rom de ang chakri no asau simi prepare khai tomang ani boys 30 bosor thanga correct after too late thana ya haina hangka business start khanin bagai after ani kabang mo problem khanya boys bong thanga na hangka main problem ka finance ni te ar problem thana correct hangka ni babu tabu job khai dong ham babu no saka nang trust khajano kaisa quick start khaile ni len judi business successful thangka angkha anglia khai anglia haipon khara gai phade babu chenglai ni len ne am babu no saka ta am babu support khai hangka ani bo college life ang tongphro kisamisa side income khai side income bolte ang kisamisa stock market trading ro khai okay hangke cryptocurrency ro bang trading ro khayo hangka scholarship rok mangkha ang save khai hangka amai keno business chenglai pro a jagao funding go ang bukisa chuba kha fiaba maximum support khani babu nanu ro khata hangke te kaisa nang saka challenges tam phai being a middle class family challenge normal TIPRASA family normal TIPRASA family yamo hangka challenge hangka business to khani thik no bahai ke manang boroni source khanya ani o equipments ro boroni tu bunai amo pro wana ma sincha bepar apra ekdom tension dil no once punya brother biang tu muno abo ang amo Uttar Pradesh ni tu okay ngang research khajuk ani sinijak kep kre online hatarpuri pro je sinijak tong mani si hangke kebo sinijak kringe chin TIPRASA rom bisingo wam hai khajak kep kre first time no hungani mano hangke once ka research khaika khaite engkang kaisa link mangkha mane lead mangkha ta borok sinijak mangkha hangke contact khaila kya factory visit khaika hangke ama hikeno ang ani gym no setup khaita pa khub khana to ka gang pilano ani uncle to na kengke ang bono pilano hamba maya pan naisi mane sin parents of support khainang most important gan moten nung bo trust gain khaikena ya ka parents of han support le khayasi ganin bo tongta contribution hangke ang babono mane ungko ma khaiketa bono explain ma khaikya mane ani business policy bom hangnai bahike chung income generate khemane plus society of kaise impact to bima oma haya je self benefit sak chugui thangnani ba sak hamui thangnani na boino khoti khai nung sungne empya boino khoti khai chugnani ya buibo hamka nungbo bongni hammani bising tanya nungbo hami mangka am hewan sugoi khaikata mana novel cost ekdom yang brother continue khayo nai yang tak sungna mu sumang ke je public ni je acceptance je nung mamani abo ni kisa samasai khana da ba ke nung acceptance mangka society bo tamale kariku যেমন খুমুলুং বকাছে আরবান এরিয়া ফান তো করিকু গেছিন বড় নন বাকে অ্যাকসেপ্ট খাইকে আপনি কিসা সন স্টোরি তোমরা সাইখনা দি আমন কাইসা স্টোরি ইনকাম হইলো পাবলিক অ্যাওয়্যার না নাও ফার্স্ট অফ অল পাবলিক অ্যাওয়্যার না নাও ফিটনেস নতি ইতা হংকা জেফরান ফিটনেস খুলুকা এমনে ইউথ রংকে অ্যাওয়্যার কারণ তাবো 21st সেঞ্চুরি কারেক্ট ইন্টারনেট যতন থানি ন ফ্রি যতন রিচার্জ খাইকান খান যে ইন্টারনেট মানাই মানে যতন কাহামনুং নাম সুতাও কাহামনুং নাম সুজাগো হংকা যতন নুকুই তং হংকা জেফ্রো আং জিম খুলুকানি বড় সেমাংকা আফ্রো অলরেডি
borok aware unjaksi mane fitness to ita kaisa jaga platform simi sanai chu tongmani bo jaga ang thangai proper infrastructure ganang platform ha bo jaga ang thangai oma hai khaimano ba ani fitness no tebo enhance khanyen bagai thangmano ama hengke public aste aste aware ang thangata tabo brother ni customer ke joto feeling tong na joto feeling dong working field ama hai hengke students college o porinai school o porinai ama hai students ro botong brother ang khagau no kam samung khai tong brother sang hase nang kya saka temo stock market ro ni ro crypto ko samani tabung o irawata au knowledge bo important ang je buji mata ka bo sikla rong bagi besuk important ang mansuk mane sakiri job kaham kok hai no je trading ni knowledge trading thing coding rong thing ngamne ti chon ke sakina o knowledge tangi nang tabung ni mane o chorawata generation 21st century onek advance hong thanga age keypad mobile taw touch screen thanga akan nang nukhna je pro touch screen mobile phake apro onek expensive tongman tang inke technology apro katal phaimani engka aste evolution teng taw touch screen cheapest amount on mane thanga amai keno chung sikla ro je pori tongnai ro chung pora simi pori tongmo baya internet jotoni yago tongo resource jotoni yago tongo chung amno bahike use khanyai tamo katal chung serngai man engka tabo survive khanyani thanga engka tamo sung sinani na amo saimana no ultimately jotono kaisa mane nyongkul kono khasigo amongkha rang survival ni bagai most important factor engka tang arang no ajina thanga engka chung job bai simia rom dang job mai thanga ang rang bai ka jina abo ani thani wan chung mung tongna nangna cha engkang upori tetenyo ang research khaima tongnai source manai tongnai cha ang bai ke ingko mane ani life no te ha well established khaima mane legal way ota legal way o illegal way o ya legal way ang bai ke rang ajiman amang semana ta kaisa craze tong nung jotin khokon khanai stock market engka stock market kintu high risk oro high risk high profit nung knowledgeable na nang nai nung mentor nai tuk di knowledge gain khadi tarpore na start khemo amahite ang bo kaisa mane series ka hetu khan nok na ka semia kaisa episode stock ni ti tamalang stock market khai pro mane tu purda bui pula bini man borong ni ta sin borong ni perception ke gambling ki na wabun acha trading mane gambling ta abon ti sing salali ak kore brarang ta don question follow gunai tabuk nung je business khai kya hangang tak nono sanamu sungta nung kaisa mane advice rati mane business mentality bomtei nang sin sikla rok tabuk nung bomde kaisa business khaina ni entrepreneur na ni bomtei mentality sing ni jin prepare khaitai abo sono brother ke sari mane message rati hambai bela important bela nyang kukmani to hangang chini youth rok namon sanamu sung first of all kaisa goal set khadi ang je mu chungmani buma bo phano प्रकाश खरी माने बुमा फनो नंगाबो सादिता इनि आमा बाबानो नंगामनो सादि बाबा आंगम हाय मुसुं आमा नंगम हाय मुसुं नंगानो सपोर्ट खरी जों अमा हाय खायगांगा अमा हाय खायमानाय आमा हाय कासे गोल ते कासे जद माने कासे बिगिनिंग दङ हे दिबा जों आचे फैगांगा कासे बिगिनिंग थाङा स्कुल एडमिशन खाम कासे बिगिनिंग थाङा ओंका आं वान सुगि मे जां क्लास 1 एडमिशन आं क्लास 10 नि परे साइन्स जानानै आर्ट्स जानानै आं बायके सायमानायबा आमानि परफॉर्मेंस उपर किन्तु आं बिगिन तो खायकेबले वानो तिनि आं क्लास 1 नो बिगिन खायांका आं क्लास 10 नो सय खामबा कुबिको आमा हेकेनो जोंचिनि मेन्टली नट प्रिपेयर खायनांगो दो जों स्टार्ट खायग्राना वान सुगि प्रॉपर प्लानिंग बाय बुसकांगो आनि बुसकांगो तामो ऑब्स्टेकल बाचाय दं आबा आं सायमिया हायपन आं स्टार्ट खायो आनि मेन्टालिटी नो क्राक खायो आ ऑब्स्टेकल रंना आं ओवरकम खायनि आमा हेके आं साक नो सनामनानि बोखा क्राक नांनाय आमोन आं युथ रनि थानि मेसेज नामजों जों स्ट्रंग नानांगो जों खा साना थांगा ओंखाय बुमाबो फातो एजे दं थांगा नुखुंनि नेक्स्ट पिलार साबो नोंसि ओंखाय नोंनि नुखुंनो नेक्स्ट जेनेरेशनाव बाहायके नारगै नारनाय बाहायके एस्टाब्लिश खायलांनाय आबोनि फुल रेसपन्सिबिलिटी जों ताबुक तामो स्मार्ट थिंक खायनो करेक्ट वान सुकमानि न 10 बोसोर सिगां उनकुल गतलां दंखायनो 10 बोसोर सिगां एडभान्स तामंनाय आमनोसो जों कैच अप खायनो ट्राइ खायनो बेले स्ट्रंग पॉइंट हाइस आमा हेते खूब खना तो ब्रादा माने बेले खान तो जाखा आं ता ब्रादा न बिजनेस थिंक के संनाय अच्छा दा बिजनेस तो सुन माने फालायो ट्रांजैक्शन गाब सिमिया मेन गरो हिसाबनि बो फायो कायसा बैलेंसिंग ता बैलेंस शीट रो नों तो बिजनेस खायथं मागन नों बाइकले मेंटेन खायनि बैलेंस शीट रो माने प्रॉफिट लॉस नों बाइक नाय माने अब किसा बेसिक किसा कायसा आइडिया रि दिता माने दुकानदार तो सिनार को खाता रो सकनगो नों ताबो नों मोनि नि कायसा आइडिया रो ता प्रॉफिट लॉस बाइक खाय प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट खायनो जो जतन छमनो 5 टाका नि पाखा 10 टाका नि फालका करेक्ट ओंका आं तो रिटेल या
आं सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस का हम प्रोवाइड खाइमं हांका आनि रो इनकम नि सोर्स फाइथांगा हांका आं बाहायके आमनो कैलकुलेट खाइंगा आनि रम दि इनवेस्टमेंट अमाउंट आमसक तंनाय इनवेस्टमेंट अमाउंट एक्स हांका आनि मंथली रनिंग कॉस्ट माने एक्सपेंडिचर बसक तंग इलेक्ट्रिसिटी बिल मेंटेनेंस चार्जेस क्लीनर एम्प्लॉयी फीस ट्रेनर फीस आमरनो बात खाइ जेतर मने आमा हाइके हांका आमो सिस्टेमेटिक वे ओ खाइना थांगा आमो सॉफ्टवेयर जों यूज खाइमानो correct जिनि इनकम बसक फाइ दं आउटगोइंग बसक थां दं आमनि हिसाबै आं आनि बैलेंस शीट न प्रिपेयर खाइबता kelain ta asuk man thu gya tabung dino आमो कोनो आसक रॉकेट साइंस या माने नों आ फील्ड चेंखांके आं क्लास 1 परिखांके क्लास 1 रोंते क्लास 2 सयखांके आनि सिमुं बतेबो बारि बै थानायते खूब ना तो बेले खना तो brother ga tabu business ni bata sung si won orole nong ni le kuno income tax ni angle of phai mane business khaitong ba GST TST to आं जेवन सुंगमानि मा आं जे सिमानि जरते चिनि शेड्यूल ट्राइब 10 लाख जरते जों रना सनाया इनकम टैक्स फाइल से खा냐 नाया उनका हम कोनो और GST बनाया GST इनका आं जुदि ननो उनको प्रोवाइड खाइतोंखा रिटेल सर्विस खाइतोंखा माने फालै दंखा आं फुरुंगा आं GST नंनाय GST नि बो सर्टेन स्लैब दङ आ स्लैबो थांखोसो खब जाया आं मगे आं GST माने सर्विस सेक्टर के GST 10 लाख जरा नांगया 10 लाख जरा नाया आं जे साइमा म जरते ता ताबुसा जरता आं मा खायकोता खूब खना तो माने जरा खानाय तो ना no amor खानाय jar di abo important no haisi nganga tabu kisa sang nin personal side dong sung nasin brother ngata brother nin future ni na hamung la bahai mane nang business cheng kha jefru nang to table scope nu khana nang to market jefru hap ka ba nin tak future plan rok bhai rom di 10 years ni ulo sin Samsung no sung bhai nogi mano planning to kongmano execute khaiman mani koitang na mo to semia हाइपन प्लानिंग तो चंखाइ नांनाय एक्जिक्यूट खाइमान थं माय थं प्लानिंग तो पुला खाइ नांनाय बिगिनिंग आं सामा हाय अंगा आं ता प्लानिंग कमा खाइ दं चिनि तिप्रासा एरिया कमा मा दं आ जागारो जों फिटनेस नति अवेयर रिंगाखौ हेल्दी लाइफस्टाइल नति अवेयर रिंगाखौ आ जागारो आं जिम सेंटर खोलना मसं प्लस ते कासे अंगा आं कासे कटर लेवल नि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बो खोलना मसं करेक्ट चिनि बर रंनाय एमप्लॉयमेंट रानि बागै आम हाय आं प्लानिंग खाइ दं खूब काम ब्रा दा आं किसे फानि सोंसियो ना arak nungnai chuang nungnai rok le gym khaike bahing borke abo hungangke arak nungnai chuang nungnai abo bini mane gym o phainani sikangni lifestyle ta ba gym o phaite tikon baksa nungnai tongmon abo bini personal choice haipan ang sanamo sungmake nung nono kebo koita sa rin saya nono kebo chuakta nung rin saya even cigarette phalkang karo cancer dong correct amo nini mental decision nin physical jeneng wan sukmanita ang hamyam lamao thangkang ang thanya ang saimon dong abo nin personal choice नोना आं सानाय थिनो नों जिम खायगा काहामनानि बागैसो जिम खायबले हामयाङा बागैया नों नों आमा हाय लामा हामयावो हिमयावो साक साक न काहाम तो दिनि नोना आं गाइड खायना फिया बाबोनि पर्सनल चॉइस नोना आं फोरोङै रहवाना नों नगो थाङै ताम नों आमनि पर्सनल चॉइस ता माला बां सुमा करनके जरा एडिक रंग बाय सुमाता माने बरक बक फिरक फाइमानो अच्छा तेकेसे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एडिक जों ताबुक सिनि सिक्ला युथ रंनि बिसिङो तामनो ड्राग्स बाय एडिक बेलेवाना मासिनसा bongni bosongni borok hongke amsuk mana a level o addicted krida mane average nakhe bong kom ta average nakhe bongni kom jotoni impact ke chini sikla rong bisingo hanga ang sau tabuk nangni mind no mindset no slaye gym rok join khaika ba sports thangka ang ama hai saje nang gym no thani ama hai nang sports ofan thangka ni bukha aro phai thangka ga nangni mind no tam khaimanai nangni mind no divert khaimanai ang khoroksa sports person aro ani performance hamna nangnai आं ड्रग्स नाय दं हांका आं परफॉर्मेंस होइमिया नों अल्टीमेटली सिउ थानाय नोंका निनि इंस्पिरेशन मो खरकसा तंनाय करेक्ट आं बहायना मसुं नों आ फील न तै वान सबै सामखाय थाङा नों तामनाय निनि माइंड डाइवर्ट दङो नोंनि ना एडिक्शन याकनि कगैमान होनाय आं वान सगता खूब गाहाम गता ब्रदर आं ते सुनाय ताबो के इन जनरल क्वेश्चन गाय संसिबन सोंनुगो सिन टिप्रास एरिया बो सिन सिक्ला रक ताबो कमा आइडिया तुइ फाय बायरे फातर पन थांगो नुगुइ फायो सरंग फायो गरो इमप्लिमेंट खायना मुजुगो खाब खायनो बक्सा हाबा नुकजागो सिनि माने सिनि एरिसि एरेन सासिबन सिन तिप्रासा तंमान एरिया ओके बिजनेस नि यारं लगी मयां थांगो अच्छा गाबोनि उक्लंनि रिजन रक तामो उंना नों ताम वानसुक आं जे वानसुक माने के इनिशिएटिभ आइडिया तो गोबां बरंनि दंमोन किन्तु आजागाव कासे लेक माने हंका मेन इम्पोर्टेन्ट हंका जों इन्फ्रास्ट्राक्चार सामना थांतिनि जिनि फाइनान्शियल जे प्रॉब्लम आजागाव नो जों लेक खायना वानसुक गोबां मा स्टार्टआप दं आमो जिरो इनभेस्टमेंट किन्तु निनि मुचुं माने जे स्टार्टआप खायनो मुचुं माने नों आमो इनभेस्टमेंट नाङैनो दंखा नों बाहायके सोर्स खायनाय बाहायके फंडिंग खायनाय आ जागावनो जों लेक खायनो वानसुक
Mane ang tes brand follow song sibon. Mane sini TIPRASA area ta market kisa kuta. Mane kisa kom da sebrok market ni. Mane bong borong area to song nugu. Jese besam khai di sai thangu. Keno sin TIPRASA area ke sayang tong. Mas sanayang itong ta. Iban sin khumulung so business story mi asa. Kaise limit jorata. Amo sana thang angka buying power kre chin borong ni to. Angka jeng je economy tongo tongo a economy kisa unstable hin mano. Okay. Mane working class tongo working class ni sai je us samung khanyai samung khai chanai labor class amo bangkok mani bage jeng effort khele malaya. Angka for example tabuk sabuk nang khoroksa retailer nung dukan retong. Nang bo nini je puji tongmani nang rekhata malti saka. Nang customer no mani phali tongkha. Mas customer no mali phali profit khake janung te bo expand khaimanan ba business no te growth khaimanan nang mali phali tongkha baki mamang tongkha nang baki growth khaimanan a jago chin kisi sa lek tong do TIPRASA area ong ngangka mane buying power hamyata grita am hai अब एकदम माने reality है ए अब reality एकदम बड़ा संग पाइथक दी के sok pa kya kana nang tabuk sungnai nang sab sadi sangta mangai nini nya ka Samsung ni zimo sangtang phainai tangai sing phaite klai nang tangai ani jimo phanyana am hai jim ko ma tongo haiba nang an er tangai special tama firstly ani jimo nang equipment to manai equipment joto jimo dong do firstly environment nang ani jimo phaike nang nang baksa jimo thangka ani sinija ke bukrei guide khaine bukrei tongkha kok sana bukrei tongkha mane sports thangna bagai bo to gana gini environment mane ko feasible ngano am haike nang ani jimo phaike jeng friendly jeng boys ganang customer phanang thong chrai phanang thong sikla phanang thong jeng jotono as a family ajago jeng workout kheleo mane greet kheleo jeng mali lekhe challenges rom din ang 10 ta pusap rakha ang ni sai tai 5 ta bisiri jamano jeng ama hai challenge rok kheleo angka je motivated tonglai ta naile no no nuk lai ga nang bodili no phai tongo ang bono no nukui tongo no nukui bole dilin thang ang mo thanai yam hai ke jeng challenges to bi tongta chini jimo angka challenges tong hang ko boro motivated tong angka nang salsa flow phai thang angka no nang musung thanai tong thogi thanai ni lifestyle add khanya musung thanai dilina thangnai jimo aram hai boro phai dol dong environment ka ham am hai ta final question brother non sang sinai get ni closing notes jori tong hangke ani nai tong nai in general jo ta TIPRASA ba especially youth song ba ge tai parents song ba ge nang message ri manu acha ani kaisar message tong nai life of jesipano obstructions phaito either ni career ro job life ba business life rang sarang thani family no ti phano obstruction kamo phaimano kintu jeng sini sak sak no amte khina mentality sanamna nango strong pathor hai hilik kebo dagari norimia am hai mentality sing sanami thangang ke tabuk ni simi buskang 10 years so jeng onek kuchugo kaimana sini siklaro jeng pathor hai krak ni tona nanai dagari kebo lori meja am hai ke jeng life onek advancement ang thanai buskang coming years to parents song ba ge parents song ni bagai hingkang ke tam sanai jeng parents rok bujiu na sin busa butuni capability bom hai ngka jeng jesek mansa jorte ang parents rok no sanam sungo chance ro nya ji nini busano nini family condition no bujiu ta nang support khaine ji nini nang society tam mansuk no amno mansuk ya nang success ang thaka nini family success ang nai nini generation success ang thane amno mansuk sing samung khanya no just that ang je samung khai tongmani amo society bo kaham impact khai thong amno simisi wansuk na no amge ang parents rok no konyam sung jesek mansa jorte se educational field to sung support khayo no khayo doctor engineer simia ang tangya ni busano khoroksa businessman kotor sanami mayang na ba ang amo bo chai tongnani wansuk na nang ta ngani busa jepro mu sungja ko business khanya ni ang bono support khanya ja mansa ama hikeng konyam sung ta guardian no belek khato brother finally nini critics an nini haimya sanai rok bongni bagai nung message na khari man hamya sanai rok to tongnai yo joto jaga no kaham sanai hamya sanai tongnai kaisa coin bini both side tong heads tails angka khidar kangka heads phan phaimano tails phan phaimano ang lama te himi thanga tabu lama te himi thanga borok yang yagra bo tongnai debra tongnai yagra ekta kok saka debra ekta kok sanai haibana ani mindset judi kaham tongkha borong thane judi kaham samung khai impact kaham phunugui mangha ang wansugo maximum borok no positive mind thought khayan hamya sanai
Engka hamya sanai tongtong hamya sanai tongnani bini kam sanai nyu. Engka bo sama baito ang kono impact nya ani samung judi positive engka ang boskango success nongoi thanai na amanso. Belai khana toka brother belai khana toka kang nono best wishes tongnai ni nang tebo grow dungdi Samsung no sini hasteo te bui sini theng ni gym ni je business nang ya ka tep chain krok di haji o jaga moza krok di no nang phayam bage belai ke pai phale hambai paru Hambai dara nono bo invite kheman bage jora krini bas bising phano angbo phakya nungbo jora rakha aman bage nono hambai sengtai se ma life nai hambai 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 no pai phale hambai norok sungbai paithak jora kereng tongmani bagai gangkang poito khlayo norok tiri ni episode no nai norok fitness ni je information rok mangkhana norok sibsi mangkhana kabangma kok sung salaikya gen norok bini struggles ni kokro khana kana in general sin borok sin sikla rok specially tangi tebo business haparo phaina nang abon tibo sung salaikya engke haino hai ang kok kachar finai ang phaini hati barobo abo haino katal topic tu buwi katal guest no tu buwi ang nong besango tu bi phainai engke thangte let's listen learn and grow together am skok sawina tini episodes no orno mathak siwana hambai